pini Karbi Anglong TV9 News kilang aradono phansme kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdan phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanita. Rangsalia sorry simti rangwatson gross torson hansi akas lohara tum New Delhi long 63 edition international football tournament along an chupaledun. Ipaisir cap chitia chiklo surini ranko rapli arni lakhain kora drok duar bagri MSC constituency under Rangsalia sor resimti rangwatson gross torson hansi akas lohara tum New Delhi long an 63 edition international football tournament along an chupaledun hindi. Student at tumpunon, school kidun pen kapre ka size tame game along sa tame khela du na kinang sot binongan lo. Puluti akang tu yang dengchong sili dulu puluti service job kilong sa tame joy muchot. Lason sila dak Rangsali diverter rong amekara atumta tibok head numeligar refinery limit ti hek pen NRL along football coaching endun bomsi nona banki New Delhi long 63 edition international football tournament along an chapalidunsi duar bagri constituency arada chuma phan nongme nangwanpi lasi ke pathu lake Assam state along ansi pathudun lopusi chithan pon pen pathu boma hut ke Sri Lanka long remdun bet lopusi chithan pon lapen numeligar higher secondary school men pensi pathudun bom loputa chithan pon pen remdet stame certificate banke chi odu long chi loputa han pon lapen ke kibang jilang jongsi match dulang pulutang te nilitum ke iri reputa ning jepon lasi nilitum ke football ke pathu ke interest pick an puta chithan pon Lukhimin juri pen mongor synchro report Karbi Anglong TV9 News to kadam aho kitching si grassroots level pulote lalo le apocha kaliste me nilis me player anda khela bomna sada taksi non has ho behave pen kachothan kon pot kocha kaliste me kachothan kon pot chali rapen nang upen non tini ani an je Delhi an nangle pipen lan nongme Karbi Anglong ka kali assignment kali lang do ola tino kita minta do ola One ning ji sang pan ning ka ro asot pele analitum ning sibirin de mate ilam mate ene pen ale vele matha the matha mate analitum khela na thang ale vi matha ko son de non son ilitum lason ni nongme ke chadilong te ko re nirilam sitame kocha kali ba kali ni des tame mili phan do e thanabang tame player they are doing for the initiative la anang ding kile kami ni sistem ni ti sam tik la ni sen bitan ton ni men la ga porno hanse di da rong sali arong amekar lo apen ni supo men la ga starvin hanse alang non pathu tu banglo apen a class alang ni la ga non se class 10 alang non lapulo anda tu charli bomlo basi non lapu Kepor kakilado no potan ni rong pil lahali ada milmeng moentro milisupo menge watson tu bola ada lido chale ke daikor higher secondary school class 11 se sari demle নমস্কাৰ মোৰ নাম দৌল লোহাৰ মোৰ ল'ৰা হ'ল আকাশ লোহাৰ ল'ৰা এতিয়া ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে আৰু খেলি আছে সেইকাৰণে আগলৈ ভাল হওক পঢ়াটো হ'ব লাগে খেলটো হ'ব লাগে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দিছে আৰু ইহঁতকো বুজোৱা হৈছে যে ভালে কৰক ভালকৈ খেলক আগুৱাই যাওক নমস্কাৰ Vias Karbi Anglong juri kindeng digital news from Singpon Sonsila khasir kep amring constituency ke perlo juri kindeng along ni phaisir kep urmi arni Vias Karbi Anglong digital news from Abran juri kindeng digital news from Singpon Labang so Singpon along district committee lapen central committee mai phulapen tun mai phulapen kapre karpu ki duatum chitonglun lapen juri kindeng thana chairman Barsing di penta chitonglun lason si juri kindeng along kapre atum arpu ki duatum kithe ki dingatum chitonglun pen mai padopon along rdpt bangso mai ki padopon along ason bidisure bidunsi mesen pen ni pen mai pajupon juri kindeng pen Carmel Tisurupor Karbi Anglong TV9 News Karbi Anglong digital
news forum tu pan churupar piglo pini ladak jirgendeng along sub committee nageseng thekapot tase ning thelo alang litum ki ja tu sta me anso se jirgendeng along kisung border pencing lo pen kaprek alam the pusta me karbiang loarat pen dagarar phan alang litum alam the kapile on thek jap apot alang litum phan churupar piglo aseneng thelo alang litum mesen met pen ki klempon jia phan puse nilihin pen alang sum phan pusta me hirjume han pilo to ning the par lo pini nilitum to ana ning karar ni ban sta me nilitum media claim bom lo claim bom ban bom se pinengan kin gan hok leng dang lo hoi khista me nilitum jere kendeng along charcha kon elang kusin nilitum khironi press club long se dudun bom lo sta me pinyar ni asam ke bhage me nilitum central committee la pen district committee tum pen wang se jere kendeng digital news forum kon nilitum seng lo asinili non dak media hongjai pen sta me jirkendeng arat mate jirkendeng along kithe kiding mate non kachari bom sarkar tum pen chenglok na pen kaprek political party tum hansta me ning thela chuning ripen non ke wang journey ni litum dak jirkendeng along kenang sot abirta kapale ji along sta me alang litum ta me nang cherap dun po apen rongarat atum an sta me konama ahok pet kicok chi adim nang jong dun pen nilitum phan birta nang pali pen la pen nilitum stame lahai abirta kirip dam je phan kedam along stame lang litum tame nang cherap nang chetudun popuse media hongjai pen sami chuning ri la pen ning the par no card Lakhain ko ratrok duwar bagri constituency ke paro sar therong phar balijaning tia rong arade tum thur pak pen tuwar ka salampon la sosela khain ko ratrok duwar bagri constituency ke parlo lukhimi jiri sar therong phar balijaning tia rong arade tum thur pak pen tuwar ka salampon la so ka salampon along duwar bagri constituency MAC mate education EM Richard Tok biaphan chuning ripon pen chirabdun de da putha ni kangsamsi lukoklo puta balijaning tia rong arade tum chithan pon lapen ke puthot chuning rialam thaining je pon skor somar kidam kebang lapen kisoke un e hospital ka che ponta sungvik an pusi hadagarada tumpen ninje pon pirthia tha ke sungnai pulote isi ke tuwar hendo lapen ke tuwar le ave pulote kiklen kidam sitame sungvik an lasi ke AC mate arbiang long autonomous council along ke thekiding atuma phan lapen duar bagri constituency local MAC aphan sangti along nang thokpi pruitha pusi chuning ripon lagte pherangke thainu kaning je ponalam thele arjupon sini Lukhimi Jori pen mangor synchro report Karbi Anglong TV9 news media korte ban di na de mon kadon pilo le pen ge ding no man tan ni kadon pilo council jari ge ding no man tan ni suri kadon pisi pini ni tum la dak rong ra chitang mangke ni dum bikhe koi la so tawar ki bonai sathe rong pha rong pen dak pini kakojan ke phulang su lo su chi deng tawar le tum rong asor ru basor dak tawar ke hing nu pen joni si ni tum los bang so tawar pini ke ki bonai lo tawar ki sa phalo athei in bolen ta ponu gari so bai ta bek ponu so lo tuman delivery hot sami ki sung boy dokok non tami gari so pubangga sab ta ponu lang tami ko pulang ju bor aben bonai lo si sa dum han tami ni tum chuning ri bangke tong sikot penil tum han la so tawar nang rap son te pu son si ni tum council chari ki the ding man ta son si ni tum chuning ri la Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi